magadane ya no kwena o bulang ya no wena wa bokokota ya na kokota selo dumela rra le temo tirong ya lona la hira tsa tseno ke batla tiro le hira eng ka re ke batla tiro e hiriwang a ke ra le tsa le thopi a le thao le hira mongwe le mongwe mo lehatse la rena la botswana lehatse la rena ke lehatse la tirisano mmogo lehatse le le nang le thokgabo yaanong ke batla tiro di kae tshakwane ke apply rre a go ikete pele a ke re ke a go ha bua le nna ke nna ke hirang go leng ka magadane mpatele stilo ho magadane ntele ka stilo gore ela gore le a go le rileng kae a ke re go na le tsamaiso e tshwantse re bone re tsamaise e tsamaise ka bonako nna ke batla go theogela gompieno ya ka nako ela o tšhaya go na le dipotso ke ta go di botsa ke to di araba go eng kante ka tseno go june a re botsa ka bonako o se ka re bitse magadane o siame madia yes botsa ra mme o batla tiro tota mme ke batla bogobe ja magadane tshakwane tla re tswelele ka dipotso tsa rona ka gare o batla tiro ebile go lebega o le ke makgaga simolola go theogela ka moso ka 8 a ke re a se o hiriwe sa se re go botsa dipotso lunch ya rona ke eng hour kana 45 minutes tla re tswelele ya mpotsa gore ke nnama e le gale botsa dipotso re kopa go itse re ko wena mara wena le bo magadane kana wena o le one kopa go itse re ko wena mara o kopa go itse gore ke nnama ke bidiwa go te Phusu BW the comedian Facebook page ya me bidiwa go te Phusu BW o ka followa kana o ka like o ka dira sepehela se o se batang mo teng dingwaga tsa mele e rranyare go tule o nna kae mo stilo o ta o tswa kae o le mang ke rile ke ta ke hitile go chopise be ke heta go Pick n Pay ke ne ke ta kwano be ke heta filling station rre o tswa kae ko motseng wa lona ke kae ko mtswa rena ko re nnang teng mo mmanaka re nna go apa le bo Thabu bo Mathogonolo bo Almando bo Tsapsi ko re nyarra ko ga lona ke kae e se go ronna le bo mang ko gae rra ko ga rena go tsamao palama bus ya teng e palamiwa kana ke 42 pla bokae a ne wa nkutwa ko ga lona ke kae ya ka nna ke re ke tswa ko Totome ko wena o tswa kae rre o tswa Totome ke bonela ka nko e letsina gore yo wa Totome straight dinko tsa teo itshele di ntsehelana le yone mmalanyano a teng o tswa Totome ke sone o sa batho mphira ka o gana o bua gore o tswa kae o nna le mang gompieno ko ke nnang teng kore lanta e rile ke nna ngwanyana one ke nna le ene o ile a tanketsha mo ntwate yaano be ko nna ko motseng le bomme le bontate bomme le bontate e banta ba re ko o batante be ke ile ka renta ko Masperle ga ke etsa ko Masperle be ko renta ko dibloko ga ke senona ke renta tebe ba ile ba mphutlhe e banta ba re ko renta ko kgale e re ke huditswa tebe e le gone ba nkisa ko Masunga ba re rre transfer go leba ga re sa utlwisane ke ne ke re o nna le mang ko o tswang teng batsadiana o nna le batsadi kana ba nnakwa nna ke nnakwa a ke nne le batsadi okay re ka tswelela di ka bodingwaga tsone di kae tsame rra o wa ke lebetse no kile a bereka kae ko tiro ya tiro e rra ke re go di na le maina a tiro ke lebetse ka nna ko ra ke tlogela tiro ke tswaela mo yone go tshwana la ke kgaogana le ngwanyana ke a blocka ke batho thola ke bona di-numbera tsa go gore ke tswa mo go ene le tiro a ke tswa mo one ke a tswa ke lebala le mainanyana a tsone le gore ne le ya eng ke tswa mo tsone ga gone no tile gore o batla tiro ya eng gone e berekiwa ne le hira ya lone wena o tile gore o batla ya e ne e hirwa tsatsene a ke ra le thao le hira motswana mongwe a ke gane seng ka go hira no go atane ke itse gore o tswa kae ya mothakong kgona go e bereka ya magadane ka gore nna ebile ya magadane ke good ka gore ke na le experience ke robala ga 1 mo kgweding mo ngwageng ka nna ka robala ga bo 5 bo 6 gore go dependela gore matho a me a ntsang ke kgone go bulela matho e re ke le gone ana matho a ba bona go mmolong ya magadane ko bayo nyarra wena wa le uniform a magadane re kana o nthetse a ke re go na le tsamaiso gore ke le ke go ira ya datswe ke batla go itse gore no ta o bereka o leng ke tsone ke re ke lebetse go tshwana le ngwanyana nna dio tse ke a lebala yaanong kwalle gore lunch ya metsana nako nya re se re ko a re teng ga nna ka tobere ka mo ga dikganyana tse di tshesane mo dionyana tse ithelang ka re kana bo lope kana dionyana tsa gore kana ke a lopela ga ke lopele kore ke batla go theogela ka 8
be ke ya luncheng ka 12 be ke boa ka 2 be ke chaisa ka half 3 kae ka rona kwano re dira ka tsamaiso ee a ke na sepe le tironyana tsa lena tsa bollo tsala le tironyana lona isa ka